Hvala vam što ste došli na otvaranje prve po redu manifestacije Tajne neispričanih kapi. Imamo priliku da ugostimo oko 30 izlagača iz zemlje i iz inostranstva. Dakle, izlagači nam dolaze iz Srbije, Hrvatske i Mađarske, dakle iz ovog dela Panonske regije, gde će imati priliku da razmene iskustva, ostvare nove poslovne saradnje, a ujedno i da opet Suboticu pozicioniramo kao regionalni centar vinske kulture i gastronomije. Apsolutna podrška Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, jer ovakva manifestacija jeste nedostajala Subotici kao vinskom regionu, Subotici kao gradu koji je poznat sa svojim vinarijama i na Paliću, ali i u okolini, i Subotici kao centru vinarstva jednog posebnog, hajde da kažem, načina pravljenja vina. To su vina sa peska. Ono što hoću da kažem jeste da smo u prethodnih 5 godina u razvoj turizma na teritoriji Severnobačkog okruga uložili preko 350 miliona dinara, pomažući individualne pružaoce usluga u oblasti turizma, a ovim započnemo jednu novu saradnju sa turističkom organizacijom grada Subotice i ja joj čestitam na odvažnosti da se napravi ovakva jedna manifestacija.